Evo Fekijeva, ja nisam iskopao da ga nema. Šta je bilo? Nema nikakvog začepljenja. Kako nema začepljenja? Sad su javili da ima začepljenje, bolan. Šta je s tobom? Kakvo bolan začepljenje kad nema vode? Da nije neko suho začepljenje, nešto? Pa šta ću nasuho da ga očepljavam? Zabavi me, zabavi, da mozak mi olabavi. Ispred televizora skupili se svi. Zabavi me, zabavi, da mozak mi olabavi. Nestalo je pameti, sve je na reality. Zabavi me, zabavi, da mozak mi olabavi. Ispred televizora skupili se svi. Zabavi me, zabavi, da mozak mi olabavi. Nestalo je pameti, sve je na reality. Za ovogodišnji budžet, dakle ja bi ovo za penzionere ostavio. Samo da ne bude puno za penzionere, ja bi ipak to, evo ovako. A dobro, daj im još malo, evo. Ne. Pobunče se. Ne. Bobak je sasvim u redu. Ajde, dobro, ništa. Ento, ovo mi je za vojnike, ove mobilisane borce. I za nas, to je to. Evo, za nas, ovo je za vas, ovo je za nas. Eto, i to je to. To treba uslikati, to je to. U redu. Ne, tu vidiš, te stvari ljudi ne znaju. Da mi često svoj novac ubacimo u budžet, da podržimo malo budžet države. Ja, malo da ga podigne. Pa tako. Poštovani gledalci, svi smo mi junaci dok nešto ne krene naopako. I humanitarci i hitne upomoći nisu imuni na ono najgore. Evo potresne priče koja govori o tome kroz šta oni prolaze kada se desi da ono bude, ne do Bog, nikome. Jao, evo ga opet. Šta ti je? Jao. 2 dana već ovo slomi. A što ne odeš, brate, doktoru? Ma kako, doktor, čovječe, 30 godina radim u zdravstvu, ti sad govori da ja idem kod doktora. Znaš kako su doktori? Otvore te i zatvore. Idem ja kod svog Tobe Arabija. Gdje ćeš sam, Bože? Hoćete brzo, gospodine Tobe Arabi. Sine, koliko ti ovdje sjediš? Pa evo, već pola sata čekam, a boli me. A znate da ja vama jedino vjerujem. Da vas pregledamo metodom dijalektičkih, disperzivnih, kosmičkih zraka. Eto, sačekajte 2-3 minute i nalazi će doći. Evo, stigli su. Bojim se da je ono najgore. Kako mislite? Pa, kako da vam kažem, da provedete ovo malo vremena što vam je ostalo u prirodi, u društvu, da šetate, da se zabavljate, možda neka banja, pa da se mažete blatom, glinom, ilovačom i tako. Zašto ilovača? Pa da se navikavate. To vam je 50 maraka. Plus PDV. Eto si. Joj, gospođo. Čekaj, Bucko, nemoj ništa da mi govoriš, jer sve vidim u svoja kugla. Ne radi. Mora da su je baterije otišle. Kineska roba.
Govori šta ti je. Pa tu me nešto žiga non stop, ko neku kuglu da imam, ko nešto. Ne mogu da te slušam što pričaš, morat ćeš pričat mojim jezikom. Ko čovjek pričaj, na 1-2 sad. Gospođo, boli me s desne strane, nešto 2 dana nisam oka sklopio. Bojim se da nije ono najgore. Jesi probao da prneš? Jesam. I? Ništa. Pa znaš zašto ti je to? Zato što tebi kad krene prdiš ti se praviš gospodin i vraćaš ga. Treba da ga pustiš, onda ti izađe na mozak. Vidiš ovaj komad željeza, ovu željeznu zvezdu. Vidim. Gledaj ovako u ovaj plamen kako prolazi i reci mi šta vidiš. Ništa. Dobro je, dobar si u glavu, slušaj. Uzet ćeš ovo životinče. Dobro. Držat ćeš ga u ruci ovako na ovo je njegovo prirodno stanje. Dobro. Slušat ćeš Đoganija 3 dana, posebno Vestine Solaži, vidjet ćeš ko rukovodne seno. Tu ti je 15 marki kod tebi. Nisam dobar. Jarane, ovo nešto nije u redu. Joj, hajmo mi odavde. Koji je sljedeći? Evo, gospodine. Loše. O, mladi Stalin, odi vamo, tebe je džabali iza. Da nije bilo alternativne medicine, možda nikad ne bi saznao šta me boljelo. Nevjerovatno je kako jedna sitnica može čovjeku zagorčat život, a meni ga umalo nije oduzela. Mislio sam da sam gotov. Neko večer, dok sam odmaru u sobi za dežuru, malo sam prilegao tamo na krevet. I za vrijeme tog sna, ovom se ovdje, između rebara i ove sala, zavuklo i 3 dana mi iritiralo kožu. Šta reći nego hvala, baba. Da te nije bilo, ne bi ni mene možda sad bilo. Dragi gledalci, budite bezbrižni, jer kada kola krenu nizbrdo, tu su oni da ih zavale u jarak i tako ih zaustave. Spasioci hitne u pomoć. Poštovani gledalci, dobrodošli u Dnevnik 3 naše televizije Prva ruka. Kod nas je tačno 11 sati, isto vjerovatno kao i kod vas. Dok ste se okrenuli, na vašim pipama nema vode, ali tu ne treba da vas brine, ne treba da bude strašno. Primali smo raznorazne dojave, javljali ste nam se telefonima i mailovima da niste zadovoljni s time kako vodovod radi, pa smo mi odlučili da prošetamo sa našim reporterima do vodovoda, da vidimo na licu mjesta tačno šta oni mogu da urade za vas. Sve nešto po trojica. Trojica tamo, trojica ovdje, trojica gore. Sve trojica. Pa tu ti tu. Drage moje i još draži moji, dobrodošli u Jazeera Tipa Topa TV Shop Show. Danas za vas imam specijalnu ponudu koju ne možete odbiti. Koliko puta vam se desilo da vam u stan dolazi punica, a nemate ni jedan iseklan hekleraj? Znojite se, ne znate gdje bi sa sobom, a punica sjedi preko puta i smije se. Jazeera ima rješenje za to. Domaća pamet i domaći proizvodi. Heklimano, napravljen od najboljeg domaćeg materijala na kajmaku i siru. Može biti vaš ukoliko pozovete ovaj broj koji me golji ispod mene za samo 299,99 kmčića. Mislim da imamo nekog već na liniji. Halo, samo da vidim ko je s nama.
Mislim da je neka žena u pitanju. Zovete preko telefona. Halo. Halo, dobar dan. Pozdrav za vas sve u programu i u studiju, ovdje Minka. Ja vas puno volim, uvijek vas gledam sa svojom ovdje prijateljicom Mazrom. I ja sam htjela da naručim sebi ovog jednog heklimana. Jes, dobar, vidi kako izgleda. Ima jedan. U stvari, evo, promijenila bi narudžbu. Naručila bi dvojicu ovih heklimana. Jel dođe ovaj isti dva put ili ima i drugi s njim? Heklimano je uvijek jedan. Znači, heklimano može biti jedan, 100 uvijek je isti. Eto, htjela bi samo da vas pozdravim još jednom, i ja i moja Ada, hvala vam puno, prijatno. Hvala na javljanju, svako dobro. Heklimano će već sutra biti u vašem domu. Drage moje i još draži moji, to je bilo sve za danas od mene. Budite mi lijepe, zdrave, čuvajte se, cmoka, kokoka. Mačak, idemo sad malo kod mene da malo heklamo. Čekaj, stani malo. Ovo ti je što turiraš auto na Sabahu Sabaha. Pomeri malo, još gore malo. Tu, još. Dobar. Dobar, ne diraj se. Evo ga. Evo i. Vidi džikanijadu ubacili, konačno. Jo, vidi. Ovo ja volim. Opa! Bravo, Ajtkere, bravo, pogodi isprve. Ja ga domalci, odmah družba, džikerijada, ne bacaj ba ovdje, slobit ćeš nešto, pa će nestat vodi. Onako nema vode. Ja kad lovim ribu, ja prvo volim tabletu. Onda kad bacim tabletu, čekam da se riba navuče i onda kad se navuče, onda bacim prav. Evo ovako, neka nafata malo. Sad vidiš, ona sad povuče. Evo, počela je. Ima 3, 4, 5 komada. Sad samo uzmem štap i onda malo. Evo. Evo vidiš kako se ona okuplja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo treba gurat u programe, a ne ono nešto mali tamo pobjedio na šahovskoj olimpijadi u Japanu. Pa koga vas to zanima? Mali uči jezike, treba da uči. Kad lovim ribu, znači koristim Teslotov način, znači osmislio sam agregat. Evo ovako, plus, minus, krekneš ga. Dedera vamo da proba. Slaba ti struja. Dobro, on nije riba. Znači, to će da djele na ribu. Slabo je to, moje. Vidi ovo. Hvataju ribu. Vidi ovo, sad će na struju drknut. Prso, so, jep, so, op. 1, 2, 3... Evo, oživla. Ovo je ona što tableta, ona ti je sad oživla. 2. To ti 2. Čekaj, ko je stavio drvo ovdje, nevajao mi uzemljenje. Pa nije ti više džikanijade što je neka bila, ba. Ovo ti je sad sve goš šminker. Kao što možete da vidite po mojoj uniformi, ja sam bacač diska. Znači, bacam diskove, stanemo negdje da ova reflektujuća površina oslijepi ribu. Kad riba ne vidi gdje se mi nalazimo, pristupamo bacanju diska. Izaberemo odgovarajući disk ovdje, recimo, evo, imamo, šta je ovo, EKV, U2, Sinana, ne bacamo Sinana, to mi je neko podvalio, Sinan ide u auto i uzimamo jedan zalet, ovako, i otfikarimo ribi glavu i ona se više ne mora čistiti ništa, samo se izvadi. Evo, sudija, ajde vidi, eto. 1, 2, 3, gotovo. Mora biti više od 3. Gotovo. Pa prestupio, zagazi uvod, svi smo vidjeli. Dobro rekao, momake, prestupi. Suha mi kaloša, nisam, evo vidi, evo suha kaloša, nisam zagazio.
Jesi, gljaco si, dobro je momak je rekao. Ojebu. Tako. Ovo u mene je solarni usisavator. Ozgar zraka kad drkne ovdje ovaj penetralni cirkulator. On razvoji napon, sponjca ga spoji ovdje. Onda kad i džikne ovaj, vićeš kako izliječu, jebet. Gledaj sad ovu. Jedan, dva, tri... Vi ste izgledali već 7, 8. Bravo, majst, koliko je? 8 komada, Vjerujem mi, popravili su mi, da, majke moje. Ne, ovo 100% bi trebalo da napravimo možda neki prilog u ministarstvima da malo više ulože u ovo. Ne može, to je solarno, to je ekološki, treba ga diskvalifikovati. Moji džikani, sve ovo dobro, ideje su dobre, ali nema dinamike u vas. Brojim 1, 2, 5, ali kad onda se broji, jarane, do 100, 200. Eto, petarda! 100, 200, 300. Zaklanaš mi pogled, majmune, zaposleniji kopški. Halo, momci, kako ide? Treba li vas mijenjati? Ma neka te, mogu ja još pa. Sifete! Šta je ovo? Sifete, javi se, ba, čuješ da te zove. Nije mene, koga, šta mene zove, ko je tu? Evo tebe zove, aj ti se javi. Reci ko si da i mi i tebi znamo ime. Glas iz budućnosti. Jednog od vas sutra neće biti. Pa to sam ja i sutra svakako nisam usmjeni. Ja sutra nisam usmjeni sutra. Tu je. Jao, da vam je bilo vid face, Eran, znaš kak ste? Joj, ode, otkud ti, ode? Gdje sklonio ovog? Ej, jesi me trznao. Odmah smo znali da si ti, prepoznali smo ti glas, ba. Otkud majke ti, pa zar ti ne radiš u vodovodu, bolan? A radi u vodovodu, nego prebacili me vamo u kanalizaciju, znaš, ovo redukciju zaboravio isključiti vodu, raja se tuširaju, kupaju, Erane piju vodu. Ko da je nikad vidjeli u životu nisu. Čuju, piju vodu. Koji rasipnici. Ja ne znam stvarno šta pravi taj problem. Ne znam ni ja šta pravi. Šta, nema vode. Što se moraš kupati svaki dan, recimo? Napuniš sebi flašicu vode, ostaviš je pored kreveta preko dana, nego svijet ne može da misli unaprijed. Preko dana ne može da misli šta će biti navečer. Pripremiš se preko dana za navečer, Bože moj. Slušaj, isto ko da će on sad se okupat navečer i neđe ići. Džeš ići, ba ideš spavat, što imaš sad nešto se kupati. To je za radnike. Ko je radnik, ko je neradnik, on bi se po vas dan pračkal s patkicama. Ja znam, imaš ti djece, odvrne česmu, riba, zubiće, to traje po 15 sati, tamo pljeha, ljeva na sve strane, ostade zgrada, tu 15 kubika, a potroši do guzicu opere. Almedine, šta si ti sinoć radio, Bog ti zdravlja dao? Sinoć sam, pola kafane popio, zbog tebe, nisam okaz klopio, Almedine, zadaj ga sad! Bravo, tigri! U tebi čuče, divlji i mačaka 100. Biće nešto od tebe. Ajmo sada da vidimo kako stojimo sa zemljopisom, oliti geografijom. U kojoj zemlji ima najviše dijaspore? Ajde ti, siroče. Rodio se u kafani i krenuo na putovani. Od Beča do Sidneja, gdje god naši ljudi ima. Od Beča do Sidneja, gdje god naši ljudi
Bravo, dobar si. Kad se sjetim Australije, šta smo kengura poderali. Jel go bio u Australiji? Ajde, Aco, legendo, ispričaj svoje dojmovi iz Australije. Pa bio sam ja 5-6 puta u Australiji. Vozio sam, u komadu, mi odemo, nekad se i mijenjamo, nekad, ali mislim, 5-6 puta je bilo to. Kako si jedan ne bio vozio do Australije? Pa kažem ti, menjali smo se. Ajde, Aco, ne brukaj se, to je bila Austrija, nije Australija, jadan ne bio. Pa dobro, mogu i u Australiji, nije, samo mi daje golfa dizela i ništa se ne brini. Evo, Ščira, sjećaš si, ti si bila sa mnom, ajde reci. Ajde, Ščira, Zlato, daj nam ti jednu. Rusmi rožeš. Opa! Daleko je Australija, moraš naći dobrog sponzora koji je na vrijeme utekao u ratu da ti plati avionsku kartu. Daleko je Australija, moraš naći dobrog sponzora koji je na vrijeme utekao u ratu da ti plati avionsku kartu. Koji je na vrijeme utekao u ratu da ti plati avionsku kartu. Koji je na vrijeme utekao u ratu da ti plati avionsku kartu. Mamila si mi suzu, Ščira, vidiš? Ako ovako nastavite, vodim vas sve na turneju kod Ambrozija u CLMZ u Australiju. Ajmo sad veliki odmor. Zabavi me, zabavi, da mozak mi olabavi. Ispred televizora skupili se svi. Zabavi me, zabavi, da mozak mi olabavi. Nestalo je pameti, sve je nad reality.